Anja or India Radio Itanagal Dibrugarh donga baji samla fai keman kin program phola donga tarak hingyap mokmo mukrang lai ka lawan hingin tal mok tam ke donga lai ko song crime bisam somasong grat chongsan kset ka gyat chuni press conference lag tagne ka New Delhi henga hawai Registrar General and Census Commissioner of India Mrityunjay Kumar Narayan ka khrega to kin Des jalang wanyam le census dom taw jawan face kin kung la takat samang nei ka thau ka da la da chil thau ka ran ja an langwan an kat nei gung ra wala grab chong ru cho shaw ma chong da khung wi nyam le lai chu jawan gap mok samwat nei ka krit nei ka tang nei ka ta tra samang nei ka thau ka da la da chil thau ka ran ja an false face dom taw jawan nyam le April 1 tarik le ka nyam le April 30 mo samang do nei ka thau ka da la da chil thau ka ran ja an gong le grab chong ru chong ai shaw ma chong to lam taw unjam chan ka pui mang da sai samang do nei ka thau ka hin grat he grum hai shaw mo chong chai me ne nyam le sit lai chu krai shining sit krit shining ka tang do nei ka te ka da la da chil thau ka ran nyam la asam le election saman de fi hi nyam le chong kanang shaw mo chong taw kanang san ma ra tai lom chat ma taw jawan lau ka rum mong grin sam jam chan kang dungin bota taw shuru samla to nei ka thau ka da la ran ja an bota taw ja an nyam le asam pu hi samla ga to nak lang ki tam chuli mang be to nei ka khre ka taw da la da chil thau ka ran ja an election ro nyam le Kerala nang Puducherry hene election saman ran ja an bota taw kanang sa ka ta taw ja an nyam le tarak len April mo samang do nei ka khre ka da la da chil thau ka kin Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu ka nga hawai brak tam governing body meeting of nyam le Kempa authority dom taw ja itanagal lak ta ka do nei kan da la da chil thau ka ja lang tang ne ka wi ka khre ka social media post la ka thau ka kin Arunachal government wi shaw mo chang taw khung hi kang rat chok rong chong kang kam lang set te sap te fi hi he sak mai dan kai kam taw ja wan ti da pring ra nyam le nyai nyo ko rai ka ning jam chan dam hin nei khre ka to nei ka da la da chil thau ka kin Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chawna Men ka nga hawai Center for Thai Khamti Language and Folk Culture jawan namsai lak the ka to nei kan ta la ran ja lak ta nei ka kin Deputy Chief Minister ka khai tha ka kin win khamti san shaw mo rang wai krin taw tang jem taw mem tan jem taw jawan ma tai tot man hi sak signa chai me nei ja an tamai tan jai kin shaw krin pu yok tam pu mai men jai men ja an ma ka yun nei ka te ka dan ta la da chil thau ka ran ja lang kin Deputy Chief Minister fa department hala shaw mo officers chang ro officials ra nyam le member Thai Khamti Heritage and Literature Society chan nei kin Deputy Chief Minister pa thai sin ka ta nei ka da la da chil thau ka ran ja an rung vai gat chong gu chong kin kanang vai ka wak sun jai ka ta brung ka ta ja an shaw lang ta ma mai hi ja kam sam nak te fi hi thaile do nei ka kin Deputy Chief Minister ka khre ka da la da chil thau ka atunyam le census program saman wan de fi hi ja an a hi official san shaw mo chong dom chan kang HLO dom down jawan program training mun jaw nga ho tha ka ta do nei kan ta la ran ja an maksat kam lam sam nak de fi hi East Siang Lower Siang Upper Siang district training sam la ran ja an training ja an wanyam le Directorate of Census Operation Arunachal Pradesh Ministry of Home Affairs ka tha ka to nei ka da la da chil tha ka ja lang ka tang ne ka ADC headquarter BPK Ligo ka tang tha ka hingrat chong ku chang shaw ma chong dom chan ka khat sam lak de ja officer chan we training pe mai ra chicken krat chong ka nai khat mang hi ja an kan le do nei ka ta thau kan do nei ka da la da chil thau ka Ranyam le district magistrate Papampare district ra UPA ka nga hawai dry day on jawan tarak nan mo April ra samang nyam le ra si chat shun nei ma than mang dukan puin bun mang jaw hingrat chong ku shaw ma chai me khung nei ja si chat da sham mai ra hin dukan pui tam bun jamang ra ja dukan wan si wine shop nei ra hotel restaurant pui shaw mo kam khung ja Papampare district jaw nang samang bun mang phya jan election saman de pi election samla 6-7 ka taw ra hi Assam la long ma taw jawan de fi hi election an jala ti ma phan samang rat chong gu chong ai ka long ma taw tong jaw jawan de fi hi ja an tam bun da pre le da thau ka dan da la da chil thau or to kaman kin lai ko song an cham lak fai la to kin kaman jai ga chuning jai mang philam tulang